Amen. Praise the Lord. Well, kalangan kiyang kaunan so mau kacin muitaw niya sa ngakan maur, kacin muitaw niya yan kaka mamaur o wiyatip sa ontatok, may kacin muitatong kinan imunan so kay trangoy terin naramas, terin sa ulang, terin sa pulmangkot, ulo libu tsako serepain mesapsapang limbakan kot o yepapek yangi nan mwe nan ti makomyong ay yemamor mona itola imen anki an sumawan kalangan we nan wawa ranmawi yung ay kan chorus missionary kan mapatapata pompe yang ki solang sa chilibilibil mo yepapa kot nan we pompe ya pada perasaan mission Pompe ranwet itunin sang Cincinnati niat wasan Sarawi Ohio kalangan kiyang kot pilmen ranmawe nan wawa on korusya kan nawi papa kot nan vision and kona pata sudahlah bil na maganya yang perang kona pata ta ministry kona pata o bil momot so teikan sudahlah bil ya ta mail child more la puede jan Jesus Christ o ye papa coach puede ki kalangan makoyang ke child sang ni kamini mini ke child pana sani to token ngen sarawi so tele sa kam gatyon lala potong coach men ran mawi komi especially men Pompe puede ki lokal kayam Pompe momot so tele ministry so tele mo ye papa coach na Amerika Koil el Pompe kalangan kiyang kot ang sumao niyan sa manchali rirong news kan watwatak puk sarawi kokon wasayang marketing kot na namunan sa wat inana quick inana tangin nan ngana child papa to masamasan magkacheka tiniyas na namunan so sambawat kalap koskosa yawan na relbiya marmararan ko na pata sambawat on kodon anti-Christ mabuksaraw katete apang porta kisanso emimir na samba pasaik sansal isi kopropor kman sa rapture ban buyawi kalap ko sa iya puwegi mabuksaraw masa ni rapture ban buyawi chay bang wisik sang anti-Christ apang porta apan sansalong way pokon yan sa umakaw na bang may nga an sa kalo karya kalo kapan suwet abang kemapana saulang koras makambartisa nga katiyasang rapture anti-Christ bang kemapana karday kongongay kitsak komuyongoy magda saulang magda ipsapal magda wawit ki ngen sarawi ajay patakpan sa ngotroyo jay sa chokos ko saya poitan sampawat jay sa chokos ko saya kamau kan oraman kan cakap saya imun ansau wat ke kolula wali akap ipsapal baptize kokono macam maur puengkak piang pokpokta japan so jaman maur sili cakonodi anti-Christ apan take over some power Jesus masani apan suet so just suet eo marasong sang ni tapio kotolini ansawo wana apan suet karena komyongoy sa tamen mamor nanan so Japan men yang wisik sang I karapawo mag Japan so jo ugidi a chel wiya patapatangki masa ng god ngutan mia chara masa palian po Jesus masa niya ngile narmasa o momo narmasa so jo wiya tamme god so Japan kaudi tamme god masa niya Hindi komyongoy Japan partner we are partnering with Holy Spirit kita we are miniminang ngayon sarawi pagchangkon wasa and so mimi Pompe yap choko to san Pompe ayo Pompe wasa jojo siskin so choko na wifi kara taken apolang kola live match puegi purator ban believe ko ta share masa ng god ran koros and so mimi Pompe nan mission so inanani kalangan kiyang god moni bantola watakong child irawasa mimen watong child episus limau ap mona ipaniu kiyang child wasaw
Minakistra katete kalangan ng coach nan Wimpon Bay. Now Wimpon Bay kaano we that dog it's harvesting time. Aramas patlo ng wing coach kikian cheeses arail more. Koko na patarail more pueki peker and coach bon. A child more. Child ang kono pata child more sania chebang kolula wilia ka peptides miminan masa ng coach. Paikiyangi. Okay, paikiyangi wat ki. Mamor ke more ni dawe ni watak sabol masan pachana sa yamuna chaban mamor pun sambawat. So mi mengayu kalangan kiyang god strength kalangan me roson me kiyang kit and sa misagoy mission we kriyaw na neo we chap kitri kola sokos kola nut u matalanim we kriyaw na neo we crusade main metro tok mile irong te masani second life crusade may kalangan kiyang god alan send me aramas okay aramas yang ko na pata kay aramas sa yang apra kilangan chat ta kung god mo yaw kataraway send puen bil support second rent pasato warat stosa rent stosa kang chang silikalok matami ko saya kalanganen god pwede sabol matatok ma akatkido angit akatkido kelaban palwarat schedule me wiati sangon kodi toyo tisamba silu ati samba payo birta okay kardenda kauno kelep ka kiyang kitsangon kelo ngai ken matawala kela elena ramas anso korsa bampak anso korsa chukat kapayata apoyeki I kuparango telen kalkalopa anso motomotalar yen sa wota kay tek chakit kelep nana merka koros pilwiya tame rawasoyer telen wiya patak live patak wi sil nanim sarawi patak wi renne per kan so tele bilbil kay tek chamen bombi ap telen lolopot anso and papakot anso moment and so met karta isanki and so koros and so koros me mia palia panta on gotong como yung ngoy esto min jan masabet te so kautila te nurpano sorala emin jan rise up or do more okay imo mang karakter imo mang more me got panta dongi and so me mundi jogen la plabaga godo Kauno can lift it up is standard. Okay, na naisi elements sa kriyaw, lumay saktuaw. Ako saya, ang sa may munjidyo kat katarato lapake, makomuyo mo yaw tawton ngayon sarawi, masan yun kauno lift up is standard. Ang sa makapal ko to, ang sa mawuwang ko to, iyan kapag mo ito mo kan, puwang propel you forward, puwang kiyo kata. Imaurin eagle, iwawang puksarawe ka tete yung trial and wager eagle. Eagle ginaw yawi siniyang. Aw yawi siniyang karatera ilagan me men sauch kunda tonga puyen attack maurin solang. Kapanasa me ansa koros attack ko to puye en pusuk kola moa. Kay tek nurtiyo sorala habang pusuk en kola moa. Okay? I karabang wapuk sarawya ka dete yung chen me jelen duwaja eagle and so me gan luwet and so me asa me rangi wait upon the Lord po kodang gaki yung strength apan so me problem godo eagle ginaw yawi angma po angma gam bu sita okay so imo man komo yung ngoy so ja angma sitan banana ne ya rasa me atatok pon menga kela kala atamorin solang. Anyway, ikalangan ng quote, kalangan kiyang missionary koras nan Bombay, yung ay kan mayang ya kuwi remimitra, ngay kele purer, men Bombay kan me patrong, ikalangan kiyang quote. Okay, kalangan ng rail mo na mosal apil man kalangan we na wawa po kiya sa Mr. Tuwang koras mo na kukoto tatawagan God
so cha memanan kepungan kaudi so cha memanan kepungan kemela dawat me kot kai buidi aban more or more arain kot akan got to men men kalangan ng korusyo kan mo yelala boteng kapakapo support din money obilian sa water bilyang we at talking got na namarka como yo ngoy chana ne faithful chana ne lullabot ni sansal such sansal lullabot mon Jesus Christ yan so mecha bank na wrong silly na sambawt we apan tatawag na munji tu we la loud la it doesn't mean jan masapoy ka taw norpana o so la sansal e mean jan kasaleta God more of God amen. Praise the Lord. Siba wata ko nga chale bisis limau. Ebisis limau ko dia katin masani mamor nan marain. Mamor nan marain. Nanamail wialar sapol mangkod seri kambakay. Kumail songan kalimangi i. Okay, yokos ko siya niya chawialar sapol man. Count Jesus seri me katin bakong. Akchan kalimangi i. Tako sanya wiala sapol mangkot seri magtapan sure magtapan inanan melet ngoy sariyang kot. Kay tek pueki ya kapeng gita tao. A pueki gita wiata cha pilipil ang kasamo i nanachen mongyong. Okay, so newe sa kriyaw. Irailakan magkasamo o poson la ekiyang rail pung o manaman. And wiala sapol ma seri. Okay, chawiala sapol mangkot seri sang ni pilipilen kasamo i. Pwede ta kasamo i kauno kiskisa kang katra poson. Okay, ang kapureyang me melel kat me pit nan sapol mamasan yawana cha pangata rong cha konong rong por rong king kai buyedi atay poson. Aramas koros wiya kapagapagan kot ap kaite karamas koros wiya sapol mangkot. Ija sapol mangkot seri irailakan makasamo o poson la. Miwasa amasani niya mail wiyalar sapol mangkot seri kampang kay. Kumail songan kalimangi i. Kaida kalimangi Satan. So imechapa na soki ya saulang melelen. Saulang melel rape sapal oral oral kosoy e kalimangi Israel court. Okay, may man ko saya yes Jesus I more up chang liken more Jesus saying of course ako ipakchabang no fail kay dek mamorin more metip kakaon I morin saulang melel kay dek chabang kalimangi kauno. Okay, masani irachigriyaw nanamail more kumail wawit kilimbak tuweta Christ akatin limbakong katrail o katin mayroong kila peni puwi katrail. Okay, kasalapan saulang melel abang kiyang talimbak katara mamor kilimbako I karapan at chaipan men kalokong metekan. Kay dek puwi katrailin sansal kay dek puwi ilok yosang na nachewa san sarawikan ilok yosang rengkot ilaki yang getailer ngachay pakongi chaypan kapayata kupra magchay pakongi chaypan kuwi ondayang mechikan tama Christ kachun buya yang getail poren kak piliang asola o pil kalimangi I so mamor ke moren itawen Christ waksang yung data claim may so lang ayat mamorin deep. Mamorin deep ang wayala na el. Mamorin ipsapal mesopay sang deep. Uy when Jesus Christ nana limbak nana wiwiyakan imawatong child more. Okay? Amasani Christ mayroong kila peni pwede child. Ansa makomo yung ngoy plata okay pa mayroong kila ay more on Jesus Christ. Mayroong kila wat kisong Jojo Testament wiya. Abgata sama yuko prong godran mo. So that wiya. Chabil
Pata koi aramas to kailong kang child. Aramas to la way child. May wrong kaima. Go ye coco way mo was a toy with your pocket. Cameron clarum sarro. Cameron clarum. Namanak. Cameron clarum at sweat. Okay? Gigit metola. Kachasatri yang lel. Dame Jesus lel. Jesus is a trokanong lel mo. A pegia limbak on child. Limbak melel. Elel mo. Aramas lala way. Tapangasanga lukokan. Kiyong alunjak pon mga. Pelki. Sarswet. Namanak. Wairak. So matakla ni palwar. Matakla ni palingane poegi. Yung ko. Olel pilkot sam. So pa isangi. Ngay ka school kiyar mo. Wan matakla me Jesus wiya. But that's the real sacrifice. Okay, may sojoja emotion, a body, soul, spirit. A matakla wa sa koros. Pweng kaun sa kila komo yung ngoy. Karita, sojo sangan. Nagchamin dawin Christ. Chaman tilla ta. Nan sa ngot. Okay, chakasi keng. Aras pangkay dong kanyeng. Aras ang kamayeng. Eng. Pagkita, ako sa yayar. Mag-Japan, limbok melel. Ang kodro ang aramas. Chaman mayroong ngajala. Okay? Iwas ko sa chaman dan sa March Ponpe. So, sing comments kan mo is time may ganrong. May watak. Okay, hindi. May karani rel bang poili pila utak yung rel. Well, absolutely gaitat more in Christ mo. So absolutely, maam comments mo kaya sa mga saot mi bom. But soja limbakan ko tiyo pambilmen kemela mejikan. Ichar marami minan deep kaiten. Limbakan ko wana siksang komo yung ngoy. Kayo, janana kiyan Jesus Christ at more. Buenga kisikisa kung kutra tame soja. Tame soja rin aramas department limbak. May chamang kilay, pinay testimony. Kaya taking kamkamaki ay malian. Ibang kailong kami bombe, ibang kailong kaya paninay pukita. Serematak aramas matak ija may matamatawa may kutsuwat. Arba ansa may muitan Jesus ay more kauno taja apiasang mo'y gudong niya limbak. Kapag yesan ang naway, may coach te muitan papapen mela. Imen ren yang rong masa ng God. May God, gitong niya, yung kakprala kalokang membombe. So, dami tinda. Sainin, aramas mela, kailok. Patama mamore, nganen sejan, kailok. Ap sainin, aramas more, limbak. Limbak mela loko sang ren Jesus Christ. Just to kakamomeyang. Okay, Japan, limbak way, one and so you. Apo kicam, pako ang aramasaman 7 times 70. Mako ang aramasaman 7 times 70. Dito ang kawan Jesus sama sa niyang Peter, apal. Okay, so, limbakan God, pang God otra. Magkita meliling kiyan Jesus Christ at among niyo. Once o koros kapag ki aute kaniya sa pulmo mo limbakan. Pulingan sa migilang aramas, fail and still love them. Puyang gilang aramas ngayon sa church them ni duwan aramas. Api yan limba ko ang aramas tuwa ng kachimpa ko ang yar. So wasa ako sa iya. Christ kachin limba ko ang kitrail o kachin mayroong kila peni po yung kitrail. Okay, Christ kilang kitrail chay sa tromao. Kilang kitrail chay tipan. Kilang kitrail chay sa wutchar. Kilang kitrail sa tame ko chiyo mao. Apo mayroong kila peni po mao niyo. Enggak. Tarela at chay sa wutcharakan. Mongkod. Rasa merang po mau. O merang eo meking kaperentak kuperen kod. Okay, rasa merang po mau. Kaperentak kuperen kod. So, mengkakilakakan kajay line wa. Kajan memor nan mor met wait Jesus Christ niya chakalang mejikan. Ayun ang saya ansa mi kokoton nan terminalo. Yawasa. Cincinnati. Yali ko ito sarabinin way siliman. Wasa makaban toda akan bin way yuk ko lao. Iral miwa sao kay de elevator sao me ko wayo. Maka toda katare yuko.
Israel moyen pang, por mororo, Israel miliman, Israel mipana wasakis, Israel mipana wasakis wasame, itota mesino pin wo wayokolap. Ayal yaluo, I catch up with them. To which yal yalo, paragon rail, por a chal yalo, retacha, block alo. Ngoy lel wasaw, ay mentauli rail renta, ikak away. Rail chokak, rail subeto pin, to yamis chokak pass rail. You dacho pusaman, pass rail, tauli rail. Ari bil irong pinet kanan just away, Jamindinta, main goat, magon rail, presses a taroya. Was a try sabu, Ikarwaru, Awinta, Ikak pass, rail meso. Instead of ito hintang yung karaba meso, rodacho pineto. Abudacho pusaman, tauli, ngoyer, iron pinet kananji sa wayawinda, mangot, magong rail, imagong rail, resa sa tamarawuya. Are, tamin tataka mapweki. These are part of sacrifices. Me. Kauno kuburki again merang kaima ekiyanguk merangan and poma mongot atra goal atra kairen more chapan men goten lopolo okay char maraglantinte master puek more in santa or more on Jesus Christ a work pasang Jesus so Japan lopolop kenya po so lang Ngoy subay way mall pan Mr. So lang so. Because iya rancho atray kodra a fair elimbakong metipanangkan o bakong child. Atray wiwiyakan chay bangka tinki magchay wiwiyayang mau Mr. lang agatay wiwiyas watong Mr. So lang. Kachapan bil ka take mong kod. So ikakela kay chay lang lamagkod o miminan sa polmamasan. Pagjaya nasa, yamu muna chay pan apalia chay more. O nga ramas na solang, o nga ramas na solang. Okay, pweki. At ako sa iyo, at ang mga koros. Kauno yung o chay pan pinga tengi. At chay kairo nan more chay pan men, memor ke more me masani. Rasong mayroong poma o mayroong iyo, making kaperenta kuprangkot. Matawa ma, tani bil prok triple penet ay bil prok penet okay regito kailok ay bil kailok akaparenta ko parangkot so eto kaparen so atra kola atra kairoir chaban men lo mo kuot okay terrenaramas makin kriklang video kan rogot okay ko tong rong rail support okay ko ton rong para ang kowe an so yo maka kowe an so yo maka uwang nasong itakren kot na peren okay pues an salamau chakaker kate ka chamor ma kauno peren kita chay wiya tak chay geninda birman go with the flow do it mempon mas o kalawa sa men ko sa iman Pues aramasakan kilangoy lopolop kumechakaiten mamal. Japan men lomukukot. Japan men mimitinan masanang kot. Pagchate wuwa umpata. Japan lusang gamor. Asa me kauna bang porta. Kauna bang katik. So chachay kosoy de wiwiya pan lamong kot. Amagjabi kung kosoy melel. Pues armasan kak rongo matawo kolula. Elmao, chay sawas. Okay, sanga chay pan, tok mano songo gemela. Akatik pa chay nan lang. Amen. Okay, rajig seluwa masani. Pwede mo wiyalar sa pulmong kot aramas pilipilikoy. Esucho ko nong masan pukat en pitata nanak. Okay, esucho ko nong masan ban mapukat me pitata nanak. Desongen samentrekan denorok. Eken wiyawinan punga mail. Episodio ko nong kumailang kun lokaya sweat. Kaman sweat. Te lokaya sweat ko nong. Apuy mo ko nong kumailan kun kapanga kalangan ng kot. Okay, po nasa.
o sa kiyang Jesus kalangan. Pona sa magkachatipan yetcha mamor ke kalangan en kot. Kachatipan. Kachatipan chasusuki tip magchaip sapal tip koros machasusuki ekosang. Ap miachacha kailo kungota. Ap miachacha acha samen mongot. Yet emoy donja asngakan more. Arian sa machakim wake on coach the patrakan is faithful and just a lalapot. Epil masanir mapam makon tip korusia. Na magchabangan aramas magangko ironga chen more mongot. Such a tolul megot yo. Mi baninda. Megachay kateta mawarong kalangan ng coach such a tolul. Magareta jan turki kapeng kalangan komo Jesus kalangan komo iso jo warom mamor momi iso jo warom pil yang atrat ki serian coach so warom pwe ki so jo mego ju ka cheta nan kalangan wo ikelep chor okay karda cha mor pan turki kap ngai ap kaite ko me mes jo warom rachigik limawa masani kumaila nasa posojara masaman memorki nanak te songen samen trekan te norok bangkak yang soso gwen Christ de wen court kumail der maitang amanan katowe kumail di nana lokaya malakan Pwen me pukat kingareta ang yang en court, ang raila kan me sutra kan paikyang. Okay, lo kaya mal, and that there moitang amanan, kapupui ki child, puekere lo kaya mal kak mimini. Mau kinuk mo, sang lo kaya mal, ak jaibil yang atak singgo sa igo, de benet ak jaibil yang itiya ko sa igo. Okay, pilatar me komo yung oy chasri ang court. Utan pan mia kosoy naramas tanpan mia sore naramas. Abder muitong mamaudes wit ang kachawe ang pichi gitati. Ang palian ang kisang is kachail magod ko porque yamo na chay bang yam mamor. Okay, agachen masani kumail ter patrong songon naramas pukat. Songon naramas ta. Songon naramas magin lokaya mal. Maging kareta ang yongin court. Apan mi po child, pwede child, tuway rail, tagi child sapeng, child pruta sapeng, ni sorsuwat kay tagi mo, misang ko rin kauno. Enda, irajik walo, okay? Kumalakan may apachapatang, yuwat wata kabisis limao, rajik walo. Maso pen kumail miminan rotorot. Asang niya mail wiyalar sa pulmang kauno aramas pilipilikoy. Kumail milar na marain. Nagayo ko sa yan solang pugsaraw ko sa yan solang. Solang may sapal, solang makalula wali akap supay lang kuwat. Aray na dya so dya solang, kajawat wadak pugsarawi, at amor so dya mimilale. At awewe so dya mimilale. Kajan nana Jesus Christ, pugjan kak watak janta eng, ngoy ma, eng, so saya puyen supay sang ma. Okay, chay wiya watak masa ng got niya chay communion niya chay wiya monga. Ime Jesus masa ni ganang got ya siluri sa rijungat yet wiya letelet magarijungat ay pang potlong chapan dining together chapan wiya konokonot. Abang panaw wiya pang watak chapan wiya meneng pang kesela meneng pang wiya men. Okay, chapan wiya watak mal. Pwede as chay so an gangen sarawi chay la puyo watawat chay wiyo watawat mal chay so we ki tam chay watak emasani arko mailen kin mamor marain puye wan marain mapukat songan mau koros songan pung koros songan melel koros kumail kin song rapa ke tama kauno kin kachin kubur perenki okay. So nana chay memorin solang man met Jesus Christ mimi pona nong yung epanan so koros rapapagi tama coach kubur perenki kay tek pini. Okay, dame
apot perengi, tapainono perengi, tame pinay kay Rorseo, magkachapan solang melel, magkachakasamo, Jesus Christ, imepan mimina na chamong yung, atrakan don more, tama kom kupur ke Lord, tama kom kupur ke may ngay kaun. Kaya dagbang wadorin sa ni kanongan da yet, kapayata. Okay, kaya yan. Morin solang man, claim me Jesus mo yay kaun. Ari solar tame chak perenki, solar tame achak kairuer, ap tame kauno kupur perenki. Imeche pang yu kapakapki, pachailan ng kapkapayata, kupurang court na na child more. Okay? Jakak plan. Jakak plan, ang mau child plan. Ap tame kong ngayang child rapa ki tame kupur perenki. Tame kupur perenki. Matuwano silisak salu. Masanis, rapaka mas wing god o tame ako por perenki. Asong trikan ang bangkat kito. Give an example kija, pen ngoy, nesirika sa ramao. Rachuka jiwo, mes struggling. Okay back, rasukaw tiyang arel, relationship on Jesus. Ariya kay bakakin kansen suwat para ramen play games rapangakawat puksarawi. Ari ansa mi im nan field nan mission da main god. Ichana na bil kisakisape. Ichana na reward. Ichana na kisakis. Imem baba ko mo ita kom ichana na kiyaya me kot. Song eutra. Naisiri ko ang kaparenki ewang komoy. Naisiri ko ni nangi pinaray quiet time. May bens to ko linda. May wata puksarawi. Ren bin buya. Ngi may bens to ko linda. Nemelaw to kapupotan sa miminan field. Binda isibang ko linda. Kapupoti ka po kami minan tips. So main court ikisakis mo kamuyang yayang yama. Rabandaja volunteer like. God sabeng. Nemelaw to kapupot niya mimisilinan mission. Na mana kapriyama na iko to irantanya mom set up here quiet time clock silu ni soran okay yapal teenage seri teenage empil clock silu clock tayo ni soran rempil bertawat puksaraw but that's the reward ikisakis me pakrengkot o ikisakis me kiton mo renta je uya sani ara volunteer po kita rosoyar okay. Are, imemen kakela kayang kacha, chan rapaka kuprang kuat, asong tekan makomiyo ngoy kumpunotiki, no kiti mapangkito, no kiti mapangkatki ang child. Karada yermen child songoin sa wasa kuat, pain menapali ki child la, akila kuprang kuat and last. Okay, chabang focus on tama kuprang kuat, no kiti. Asong trikan. Emasani rapag mas wingkot. O tame ako por perenki. Asong trikan. Song trikan me pit insenate ayin nang kauno me bangkot kito. Okay, chabang kila mas kuprongkot mowa. Mona chanana kan. Kauno bangkot kito tama trail, okay? Imomen emasani yer. Rajukujuk tuwa. Boye wan marain mopukat. Sangan mau koros, sangan pung koros, o sangan melel koros. Kumail kin song rapa kita kauno kin kacang kupor perenki. Aro kumail ter kin wok yang, o warak yang, ara masakan me kin wiwiya triakan rotorot. Ap kumail kapungong rail tiak pokat, okay? Okay, ara maskin takedia church. Abuk saraw masani kapungong rail tiak pukat atrapuko lang ong yan nangay kasempa na week child so lang po kita ime masani chan kapungong naman amak chay kang rong pa na rupina child so char apon nangay chan panawi chan ko sa ilaw dong kahit ko sa ilaw daw ko sa kilay ko sa melel ong riya chay so lang kan anso may sapong ndayang magtugulay men rong aban morla okay armasin liki apal ki champa na wi boresa osa
Ija mo chapanin tang raraban pelian sili lao ramoidan Jesus arail maur ngen sarabanga kawit kin rail memelelo. Gigarata bil apolang chachambil panawi rail paraban so ijamer renrong me ketipan abil bang ko mol rembel romet ketipan abe ap chapan tong ke marain okay kijal tipan jalanane sawas jalanane lukorian Jesus Christ poyang kochlong ikat kitong sarau bocang kengkak rong panaukan emasani kapungong rail triak pukat atrapuko iramen pun sasenda kai puko atrapuko ndayang mejikan tamesu tar pokita maraso ban rong o kolula o maurla ngeyap kaite tachapon sasenda me kaite atrapuko makom solang count Jesus we ligi ko mo yongoi kitran so yang mejikan macam tai kan rong arai bilibil awajapukonta just anane Paulap kiwi ko sa ikelel kano aramas mes solang poke abang kamatak oras chuan weweki apcha ko say atra ay mayang solang awaksang atra ko say ang aramas mes solang kita songon roko to so jangin sarawure ari char makchak ko say chigchugo ko say limpa ko say wawai prenaleti a solang misap-sapay ko ngayon sa rawian chakak lepore char ligi makauno ban sawas lang apal aramas memorki pon maso songan pon mga ilela songan iditawen Jesus Christ apal aramas akchigla emangay chapan alepanoma chapan nanan chikuwi chapan count me sang reng count o kalangan ang mentang yamen o isapong okay wala rasa natmit mesapong armas kan men mau chor apo ya karakter yo makano acha dark and so koros kauno lopolop kia chamor kauno peren okay iratuju ke sakselo ako saya momon me koros kinsan salata mau niyan so merelelong marain pues me koros makin kasaleta sansalatanan marain kin wiyala marain ima kareta masan watch amasani berita ko mamayir borda sang mela kraisan ban kamarain ni yukata okay same spayo ban laskila panay telepono pan melar same spayo rachik walu amasani kumail kaiton bang court o ya bang kachung kayang bamail okay ampuko ay puko kaiton bang court akauna ban kaiton ba trial amasani kumail medibanakan kumail kamakeleta pamail kan tamekos ko saya ko lula melel chamimina anti patrapuko kamakeleki trata ya tapona sanja Jesus Christ also paitongi kumail insensuat la sang o makiyaki kumail kawakiyang amail korur namaye o amail perani sensuat kumail akchukla mo silangan court ang bang kachung kasapul kumail ta okay kasi acha peren malakan acha ngarnarakwe malakan chapulekidi song koros macha atrakendo atrakaparan me praki ku prangkot atrapuko kesela chapurta chapot pasang chakaitong marain okay just sipetaway song kaparan malakan chakaitong god chakaitongi okay changka kon tama kauno ngom kelar pukijata peren ma akauno ya sang kia chamor palia okay yes praise the Lord men kakela kai ke child cha asame Jesus chama Jesus mimi pon throne
Miminan molay leila. O Jesus and we lopolop ki. Kupur peren ki at merong and maur. And mimi mo ang kauno niya warpo mao. Okay? Niya warpo mao. Niya plata sobe sam deep. Niya plata sobe sam rot. Niya bil potway ban ka palakan. Iwe when Jesus amasani. Kakakiang nim. Kapin loko-lokwat. Okay? Matuwi sa payo. Matuwi sa kunuri sa payo. Kita deny ourselves. Kita kiti kita win sinatrakan. Kita kapakapay ka sa lobo. Kita bangga kita weni. Kapakapay ka sa lobo chapana sa mamiya po yun sa ilakwat. Katung pa mamiminan lang. Soto atrasin kapal ka soto parak yang. Tama Christ katung kolong relakan metokongi. Esto parak yang. Karita keter punotiki mata wata kausan nan kapalakan. Maitong kapalo insensuat kan. Magin lelongo pwegiyam itawan Jesus Christ. And we are propelled. And we are memberbur. Berbra and soap. Pagin changwe marara. Amen. Blessing kabayang God panamayal more. Koras mawirong romasa ng God powerful and more. O eong kamuyong oiran wat. Kalangan o kasalelya.